Gdje smo? Na Visočici. Šta radimo? Sankamo se! Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. Trenutno smo na Visočici, idemo prema Subaru. Sa Subaru ćemo se pokušati spustiti na Pićiguz. Pa, ako mislite da je to nešto zanimljivo, ostanite s nama i gledajte ovaj video. Ovako se planinari. Eto vam ljudi. Evo. Nismo 10 minuta hodali, to je već posjedalo. Mogu ja i leći. Nije ni to problem. I kaj vodi nas, zove nas, što nam se zoveš? Daj cigaru, daj da odmorim, daj sjedi. Daj nam svega. Konobar, ponovi tur. Konobar, donesi vrata, hoću da izađe. Daj nam svega. I eto mi se ovako hladimo dok čekamo. Jasno. Što lažeš? Hoće li neće li zapaliti? Kako lažete? Iz priloženog se vidi koliko lažemo. Ne. Evo vidite kako je teško planinarenje. Više vremena provedemo sjedeći nego hodajući. Dok Jasna izbuši cigaru, dok Marina nešto pojede. Mi smo put od 20 minuta već hodamo sat vremena. Nije to baš tako. A i ja. Malo je gori. Ajde, valjda ćemo do zalaska sunca doći do vrha. Valjda. Vidite, onko da su došli ovdje sata, ne planinar. Nema čega nema. Sreća ne puši. Sreća ne pada kiša. Evo ponovo pokažete kako se planinari. Jasna tu. Evo vidite, vamo gospođe. Izvala se. I imamo još jednog, evo, gospodina ili gospođu, ne znam šta, nismo zavirivali. I to je to, planinarenje. Ali eto, vrijeme nas je ekstra poslužilo, 6 stupnjeva je sad. Predviđali su kišu, kiše nema, malo oblaci oko nas. Bitno da su oko nas. Da je oko nas ne može. Tako je. Bolje vrijeme nismo mogli tražiti. Ne znam, može li se gore, ja ništa ne vidim. Mislim da se može vidjeti ovdje. Već nekoliko skupina planara se penje na vrh. Za jedno 20 minuta i mi ćemo biti gore. Mislim, ako krenemo sad, ali što nećemo, za jedno 3 sata ćemo biti gore. One eternity later. I konačno krećemo. Idemo na Subaru.
Stigli smo! Ja nisam. Konačno. Stiže Milina. Natjeralo si me, evo. Predobro. Popeli smo se na Subar. Puše lagani povjetarac. Pogledajte samo put pravi. I to se ne vidi. Sreća pa ne puše! Ajde, ja sam kupim snijeg. Stavljamo. Oj. Hijena jebo. Gdje? Oj, čekaj. Kući. Hajde, šta te brine? Evo, Melina nam je naletla na stijenu. Proživjela je. Najbolji osjećaj na svijetu! Idemo, ja sam! Mene, moja težina zeza stalno me izbacuje sa staze. Toliko smo. Jedno sat vremena smo se penjali gore, za sekund stiš. Eto, šta vam je život. Od odgovor smo se spustili za nekih 10-15 sekundi. Ono u šumu! Povreda! Ovo je ekstra bilo. Nećemo ponavljati. Ovaj dio nećemo ponavljati. Aj, oj! Sledio sam sa staze. Ne zvuči, nemam niko pomoći. Evo, stigli smo do Tušila, spustili smo se u rekordnom roku. Ne znam da nam je trebalo pola sata.
Cure, kako je vama bilo? Savršeno. Super je bilo. Ovo nam je najbolja ideja ove godine, a i prošle godine. Koja datira od prošle. Jest. Sad idemo na jedan ručak s nogu, zaslužili smo. Pa vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!